Mbica ici cia kamera cia thiri cironania mwanake uyu uria ni mwonjoria wa kwendia duka mwena wa Mtwapa ari wira-ini wake no ndagika nini agatharikirwo ni nyanake cithaite na mabanga. Na thutha wa mwanake uyu kuga mbu na kwaga mumwitiki, nyanake ici ironeka ikimukiria hinya na kumwetha akome thi, na kuria cirambiriria kumutharikira na mabanga na kwambiriria kumutemanga. Na thutha wa kurikia kumuiya mbeca, nyanake ici igacoka gwithara na kumutiga na nguraro, na ni kurumirira cieko ici kuria riu kamanda wa borithi mwena wa Gicua-ini onekete kurakario ni nyanake ici na kuruta mukana muhiu kuri ikundi cia wikinai. Angusha hawa kabisa, That panga is a dangerous offensive weapon ambayo ikigonga mtu inaua. So wewe unabembeleza maisha, upoteze maisha. Wewe gonga mtu chini. Bana bembeleza. Hiyo tutafanya wewe yangu. Hiyo hakika. Hapa kaburi itakuwa itazidi. Na hakikisha nini? Wafinye kabisa. Finye hii madude. Ndio tuhakikishe kwamba watajane. Tunataka wao wataje wenzao ni kina nani. Kiumia githiru nyanake ingi igiri ni ciatharikire murangiri umwe mwena wa Majengo tauni-ini ya Mombatha. Ici ari imwe cia cieko nyingi iria ikoretwo ikihanika cia muingi gutharikirwo. We are coming for you. So you have only two options, as normally say. You desist and accept salvation. If you are not going to accept salvation, the second is move out of the entire coastal region. To the contrary, a full force of law will apply, and we will not hesitate to use our fire. Na thutha wa makaya ma muingi na kamanda wa borithi gucera kumwe gwa kuria cieko ici ikoretwo ikihanika, riu ni arutite watho wa kuratha na kunina nyanake ciothe cia gutharikira muingi na mabanga. Nuno akiuga nyanake ici ni itororoketie na ibatie kuhurana nacio kaima na ihuke. Where we are justified to use our firearm, we will not hesitate to use the firearm. Mutachimba makaburi hapa Mombasa mkicheza. Sitabembeleza na sitacheka na watu. Committed offenses here there, jumping bails. We cannot allow this. We need to have some order and sanity, and whatever it takes to bring that order and sanity in the coastal region, we will not hesitate to use, even which includes use of our firearms justifiably. Thutha wa watho uyu wa kuratha na kunina nyanake iria ikoretwo igitharikira andu na mabanga, riu muingi wetereire kuona kana hihi cieko ici ni igukorwo ikinyihanyiha amu ni cieko ikoretwo kuo gwa kahinda karaya. Miena iria migumire muno ari miena ya gicigo kia ubunge gia Kisauni, miena ya Likoni, oro hamwe na ica ikuhi mwena wa Mtwapa thiini wa kaunti ya Kilifi. Andu-ini ha Inooro TV kuma guku Gicua-ini kaunti ya Mombatha, nie njĩtagwo Francis Madi.